venye sasa yangu shughuli inaishi. Thutha wa ndeto ĩgiĩ wendia wa ciĩga kumbũka ĩgĩkuruhania thibitarĩ wa Medhill, ũthuthuria ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere, kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ ĩgĩthiĩ na mbere kwĩnjĩra ndeto ĩno mwena wa Eldoret. Emmanuel Kipkosgei nĩ atarĩirie ũrĩa we agũire mũtego-inĩ ũyũ kũhĩtũkĩra mũratawe ũrĩa wamwĩrire nĩ ekũmuonia ũrĩa mangĩthondeka mbeca cia naihenya na mategirwo na shilingi 50,000. Vijana wenye walikuwa hapo walikuwa 12 plus mimi sasa tukakuwa 13. Kidogo daktari mwingine akakuja hapo akatuconvince hapo akatuambia akatuelezea. Mimi nikaona hiyo biashara itakuwa ngumu kidogo, lakini mzee mwingine mweupe akatokea na akuja akatupea 50,000 cash kila mtu. So mimi sikuwa shika pesa mingi hivyo, nikaona kama nimepata 50,000 saa hivi ni kama ndapata pesa mingi sana. Nikaona hiyo shughuli wacha nifanye. Nilikuwa natafuta pesa. Beũ njĩthĩ aya nĩ mekĩrĩte mũkonde atĩ thutha wa ithimi itiganĩte gũtabanio mathire kũrutĩrwo higo thibitarĩ-inĩ wa Medhill, ũmwe akĩheo shilingi 400,000 na ũcio ũngĩ akĩheo shilingi 600,000. Dr. Mishra, hata nyumba yenye tulikuwa hapo ilikuwa kwake. Nikaambiwa tupatane hospitali inaitwa Oaktree. Venye nilipewa 50,000 nikaanza nikatestiwa. So venye nilimaliza test ndio sasa nikaenda nikatolewa kidney, ndio nikapewa 400,000 sasa. Tulitolewa hapa Medhill, Eldoret. Kila mtu alikuwa ameahidiwa price yake. Kama mimi nilikuwa nimeahidiwa 1.2 million, lakini nilipewa 1,600. Nĩ ndeto mahithaga aciari ao, no thutha wa kũrutwo higo makĩambĩrĩria kũrwara, magĩtarĩria ona maratathi marĩa mekĩrire thaĩri matiamathomire kuona mabandĩkĩtwo marĩtwa ma andũ angĩ. Baada ya mimi kufanyia operation sasa ndio sasa nikaanza kufeel hapa hivi ndio ilikuwa inaniuma. Na dawa yenye nilipewa tu dawa like painkiller. Lakini hata hiyo dawa haikuenda kunisaidia. Ilibidi sasa nilikuwa nimenunua pikipiki na pool, ilibidi tena nimeuza pikipiki yenyewe nikauza pool. Ndio nikaanza kujitibu. Unajua sasa nilikuwa naficha mama asijue. Nilipewa karatasi ya kusign, lakini hiyo makaratasi hata siko napewa time ya kusoma. Nilienda nikaundiwa ID nyingine fake. Nikaundiwa natoka Mogadishu. Nikapewa jina Abdisamet Ibrahim Hussein. After nimetoa tu kidney hivi nikaanza kujua kumbe kuna kwenda check up tena. Aciari a mbeũ njĩthĩ aya nĩ matarĩirie ruo rwao thutha wa kũmenya thũgũrĩ iria ciana ciao ciingĩranirio nayo gũkũ mũmbunge wa Nandi Hills agĩũkĩrĩra maabitha ũgitĩri mwena ũyũ akiuga mũtũrĩre wake ũrĩ hatĩka-inĩ nĩ kumbũrania ndeto ĩno. Nilisikia uchungu sana. Huyu mtoto alikuwa amenishika mkono. Huyu mtoto alikuwa ananisaidia. Sasa nauliza fiko ya mtoto yangu ilienda wapi? Na pesa ilienda wapi? Kwa sababu nilienda kwa uchungu sana. Sikutaka mtu aniongeleshe. Kama ameenda Kitale, amerudi na nikaitwa amefaint. Kufika anatoa pofu. Sasa ndio nikamkimbiza referral. Hapo ndio nilijua mtoto alitolewa kidney huko. I will be proved right in the very near future that the county security officers led by the county criminal investigations officers and the county commander of Uasin Gishu have a part in this illegal organ harvesting syndicate. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ.